L-importanti li ma taħbi xejn. Sal kemm wieħed jista' jgħid imma allura għaliex derti u ma derx, jiena tajt is-sorsi kollha ta' dħul tas-sena l-oħra. Ġifieri jekk kontx membru parlamentari Ewropew, jew f'kull board li kont jien chairman jew direttur, jien tajt is-sors tiegħu. Għalkemm jien kuntent fix-xogħol li qed nagħmel jiena, xi ħaġa li ma tantx nixtieq ġi f'moħħi huwa l-income li jiena tlift, ġifieri li jaqbeż il-100,000 euro li jiena qlajt is-sena l-oħra u li minnhom irriżenjajt kollha. Ġifieri dawn tlifthom biex jiena nieħu il-post tiegħi li jiena kuntent, challenge importanti, però ngħidlek il-verità psikoloġikament inqas ma nkun naf xi tlaqt warajja ikun aħjar. Da qiegħed pubbliku. Però nista' ngħid, ġifieri jekk tlift madwar 150,000 euro. Issa passata